ambwira ibintu byo kuyikosoramo kuko nayikoze biba ngombwa ko tuyihindura hanyuma birakunda tuza gufinaliza logo uburyo ikoze wenda nuko nta icyapa twakoze ariko araza kwisobanuraho irimo amakuru yose muri rusange. Nyuma yabwo tugenda twaguka gahoro gahoro kuko nagende kuri principe zitatu. Iya mbere no kwandika ibyiza ku mitima y'abantu, icya kabiri no guhanagura ibibi cyangwa se imibabaro ku mitima y'abantu, icya gatatu no gutanga kuruta guhabwa. Ubuzima twese turabuzi uko bumeze, ntabwo tushobora kuba bakire twese kandi twokena twese, ariko njye ubuzima nabayemo bwari ubuzima bwo gufashwa cyane kugira ngo umuntu arebe ko byokunda, kugerageza kureba uko byogenda. Ndashimira Imana uyu munsi ko uyu munsi nshobora kugira icyo nokora ku wundi kugira ngo nabamererwe neza. Haleluya. Hanyuma uko umurimo wogiye waguka twabitangiye ari ibintu byoroheje pe. Noneho ngaryama mu gitondo nk'abandi uyu munsi ninde wonezerwa kubera nje. Naba mfite 1000 nkagicamo 2 nkareba uwo ngihereza. Ndabyibuka nihuse gatoya, ejo bundi ndi Bujumbura hari umuntu wanyandikiye arambwira ngo narwaje none ga reba uko ishyira kuri imikashi 50 kugira ngo ndebe uko nigenza. Uwo munsi nari mfite 60. Mbere yuko musubiza ndetse nta nubwo yambwiye ngo nyamushije ku telefone yiwe n'undi wari urwaje umwana yagombaga kumufasha. Mbere yuko musubiza ndabanza mfata ya nimero nshyiraho ayo mafaranga nsigarana mu 10,000 n'umwohereza message nambwira ngo nabikoze Imana ikugirire neza kuko yaranyandikiye ngo azaza kuyansubiza. Nyuma maze kubikora kandi umunsi nabikoze madame maze kubikora nyuma y'iminsi 2 niriwe mu kazi bisanzwe kuko tusanga tugakora tahari 600 nakoreye umunsi umwe. Ako ni gato yababwiye kajanye no kuba umuntu yotanga biruta uko yohawe, ubwoko gutanga guhora kuri hejuru. Mu nyuma tugenda tutekereza gukorana n'abandi ngo duhuye twabiganira akabyumva asanga nawe asanga ari isoko y'umugisha. Uko twahuye rero n'uyu mugabo w'umujenama muramwibuka yabaye hano 2008 ariwe uyoboye inkambi ku buryo bw'umutekano. Sanga afite iyo mbuto muri we ariko nje narabitangira. Twari tuyoboye korale ya Musingi na Baruganzu ari hariya. Iminsi yose twabanye nabo hano niwe wadusharije umuriro wa bateri ko twakoreshaga sente dukoresha amabateri. Akaza akadusharije bateri kugira ngo tubone uko ducuranga sente. Aducungira umutekano wose mu buryo bwiza bababwiyeho gatoya. Hanyuma aza kumbwira ni sasa twarakundanye twarabanye none icyo nifuza ndashaka ko naje mumbere umugisha mushaka umugeni ha. Haleluya. Amen. Tuza kumubera isoko y'umugisha urundi mukuru abanyabyinshi abana byinshi barahangana baze kumuzima. Tubera isoko y'umugisha kuva uwo munsi barubakana n'umudamu we ubafitanye abana 4 mu muryango umeze neza kandi kuva bahuye nawe nta n'ikibanza yagiraga nta n'iki yaronse ikibanza arubaka afite inzu afite n'ibindi abaza baje muhinga muzomugera mu rugo w'abazimana umererwe neza. Ikigira kabiri namuvugaho yakoreye mu Kirundo amaze imyaka myinshi. Inzira zahari kuntu abantu tumeze hano yafashije abantu benshi batandukanye. Ndabyibuka rimwe yambwiye ngo barabakecuru asanze ahantu bitameze neza bari kubwira polisi bari kumwe se ngo data we ngureka gutugweze ifaranga ngo tureke babaje gukora amadolari niki bakecu akagenda ko izo service muri ubwo buryo kabisoko y'umugisha. Rero ndagushimira cyane kuba nawe warashigikiye guhamagara. Hanyuma aba bandi bari hano wenda ngize mvuge umwe wese nshobora gutinda kugira ngo ducungure umwanya. Uyu murimo
iki kiraca kiri Bujumbura niho dukorera ariko twashatse kugira lancement officiel y'umurimo kugira ngo tubatangarize ko uyu murimo utangiye ku mugaragaro. Twakoraga mu buryo busanzwe kuko akenshi twibanda mu bitaro tujya gusangira n'abarwayi tukabafasha tukabasengera tukanabagira icyo dukora gitoya dufite, ariko tumaze kubitekereza nasanze atari ngombwa ko nobikorera Bujumbura kuko sibo mu rugo narahimuke gusa bisanzwe, ariko muhira ni hano mamaze imyaka 17 irenga. Nje nageze hano nambaye akabutura, nashikiye hariya nambaye akabutura. Manuel wayoboraga inkambi mu bigo by'ibiryo atujana amashitingi, nibwo natekereje ko hano kwambara ipataro, umva nari mutoya. Shima kuza kubikorera hano mu muhana kugira ngo dusangire ibyiza namwe. Muri Kongo njewe mpazi imyaka 8 hano navukiye, imyaka 8 gusa niyo mpazi. Urumva ko ubuzima bwanjye buri hano imyaka 17. Rero uyu munsi tuwatangaje ku mugaragaro ko dutangije umurimo ISOKO y'umugisha foundation. Ntabwo ari ministeri, hari itandukaniro abantu baritiranya. Iyi ntabwo ari ministeri, ni fondation, ni umuryango witwa ISOKO y'umugisha. Uburyo ukora wenda babitubwiraho gato, ariko mu nsiguro zabyo ni ugufasha gusa. Niyo ntego nyamukuru, ni ugufasha abantu mu buryo butandukanye, buri muri materiel, counseling, ibitekerezo, gukora amaproje, ndetse no kubasengera kuko turakijijwe. Ntabwo ari fondation z'abapagani, turakijijwe. Byose tubikora dusirikira kuco Yesu yadushize mu muhamagaro. Rero uyu munsi tubabwiye ko uyu murimo ushize ku mugaragaro. Ibijyanye n'ibindi bikorwa bizakurikira muzagana mubimenya, ntibizaba byigishitsi. Ikigira kabiri, abifuza gufatanya natwe ni karibu, kuko ndabizi neza ko twese twaremewe kuba isoko y'umugisha, kandi usanzwe ubikora ndabizi. Kugira ngo rero ubigire ubuzima, nuko guhera uyu munsi utangira kubikora ku baturanyi, mu bana, mu rusengero, mu kazi, ahariho hose. Rero reka ntange akanya kuba CEO twagendanye bagira icyo bashikiriza, Bukuru na Patrick. Hanyuma nibarangiza turaba turi kugera ku musozo. Murakoze cyane. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Dushimye Imana cyane yongeye kuduha umugisha wo kuza muri iki giterane no kugera hano muri. Amen. Mu bwa gatatu ngeze hano, ubwa mbere n'ubwa kabiri nahaje mfite gahunda zihuta ndasubirayo. Amen. Ndashima Imana ko mbaye hano nkabana n'amaso ingana gutya. Amen. Ndashima Imana ku nshuti zanje ziri muri iyi nteko, tuziranye, abo twamenyanye, abo twasenganye. Imana mwije baye imigisha myinshi, turabakunda cyane. Ikindi ndashima Imana ko kuri uyu musozi ari umusozi w'Imana yujurijeho amasezerano yawe. Amen. Reka nsabe madamu yigire hino. Okay, twumvikane. Ndashima Imana ko yanyubakiye ikampa umudamu, kandi bitari aho gusa, ahubwo yahampaye umudamu uhwanyije n'iyerekwa ryanje. Umukomera amashyi menshi. Amen. Umugore Imana yampaye ntabwo yamumpaye par accident, ahubwo n'umugore nasengeye igihe kirekire iramuha. Amen. Rero ndashima Imana yuko kuri uyu musozi ariho Imana yashimye yuko izakura umugeni. Ndashimira data bukwe n'amabukwe, Imana mwije banyigisha.
amashimwe ararangiye. Reka shimwe ikindi kintu gikomeye kubw'isoko y'umugisha. Mu by'ukuri natwe twagize iyerekwa dukora rimeze nk'iry'aba bagabo. Mfite minisiteri nyoboye yitwa Evena International Ministry, ikorera mu gihugu cy'u Rwanda. Niho dufite abanyamuryango, niho dufite ibikorwa byinshi, ariko nta mu Burundi turategura kuzakorera. Rero ikintu gikomeye ndashima Imana ko yanzanye Bujumbura kugira ngo menyane n'aba bagabo, kuko bukuru twari dusanzwe tuziranye n'umwishwa wanje, ariko iyerekwa ryiwe ntabwo nari ndizi cyane, twaganiraga ibindi nka nyirarume n'umwishwa. Imana yanzanye Bujumbura kugira ngo menyane na Hegimana. Hegimana ni umukozi w'Imana ukomeye cyane. Burya iyo umuntu mwabanye ntabwo ushaka kumumenya cyane, hari igihe mumurebera mu ishusho yakuriyemo, ariko ni umukozi w'Imana ukomeye kandi nubaha. Ibyo dukora bihwanyije neza 100% n'izina rya foundation yiwe. Rero turashima Imana kubw'iyi foundation. Mu by'ukuri Imana irayishigikiye kuko ibyo dukora n'ibyo akora ntabwo ari ibintu bisanzwe, kuko dukorana n'Imana. Imana ica hamwe natwe tugacana kugira ngo dukore inshingano zayo. Amen. Nicyo gituma Imana idushigikiye cyane kandi iri mu ruhande rwanyu, bazotera imbere bagere kure, kandi ndabizi mwese azababera isoko y'umugisha. Mwagize umugisha munini cyane kumenyana n'uyu mugabo, kandi ndabasaba ko mubishutiye cyane, kubera yuko inshuti y'umuntu nizigirirwa neza cyane kurusha uwo muziranye. Amen. Rero Hegimana turakorana mu buzima busanzwe no mu buzima bw'iyerekwa ryacu, kandi ndamushimiye cyane ko yangiriye icyizere akabona ko twafatanya gukorana uyu murimo, kandi ndabizi tuzagera kure. Amen. Intego yacu niyo guhindura isi mu buryo Imana yifuza, kandi intego yacu ni ukubabona muguwe neza. Amen. Amavision dufite aragutse cyane, nayo gufasha abantu nta kindi. Amafaranga yacu tuyashora cyane mu kugirira neza abandi bantu, kuko tuyashora mu muryango wacu. Imyenda yacu, ibyo kurya byacu, ubutunzi bwacu, ubwenge bwacu bibereyeho kubwana. Amen. Rero icyo mbasaba nk'abanyamuryango ba Hegimana bo kuri uyu musozi, muzomufashe mumushigikire, kubera yuko umuntu iyerekwa ryiwe ryuzura kubera ko afite abantu. Iyo ugwije maso y'abantu uba ugwije n'imbaraga, uba ugwije na success. Rero murakoze, Imana mwijamisha menshi. Yesu ashimwe. Imana icubahiro. Haleluya. Amen. Twishimiye cyane kuba hano. Amazina yanjye nitwa Mukuru Daniel, nkuko mwabyumvise. Sanzwe ndi umukuru wa organisation yitwa Réseau d'Espoir. Twebwe dusanzwe dukorera muri Congo cyane, ariko namwe mu Burundi turakorera. Gahunda zacu ni ukuzana ibyiringiro mu bantu bafite ibibazo, mu kubafasha mu buryo butandukanye. Dufite amaprograms atandukanye nka education, nka paix, réconciliation n'ibindi bitandukanye. So kuba kuri uyu musozi tubishimiye Imana cyane, kandi dushimira n'umuyobozi w'isoko y'umugisha wabashije kutwiyumvira ko cyangwa se kudutekerezaho akadutumira. Imana n'umugisha cyane. Mu by'ukuri umuntu ni munini cyane, ariko mu magambo makeya ni umuntu ukomeye cyane. Turamubaha kandi turamukunda. Nje ku giti cyaje amaze kunyigisha ibintu byinshi cyane bitandukanye. So nshimira na timu yiwe yose cyane. Ndashimira umufasha wiwe nawe nyine yagiye amufasha kubw'ibyo. Jesse ndashaka ariko mwemereye igitenge. Murakoze.
Barakoze cyane abavandimwe, Imana bagire neza. Reka nsabe advice agerana ashikirize nawe minota mike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Murakoze cyane kumva kano kanya. Ndashimira Imana cyane ko ndi hano. Mumbabarire umwanya ngiye gukoresha ese n'ubushinga ntahe gato. Sivyo? Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe milele. Igihe nashika hano mu 2008 nashitse nje mu by'akazi ko gucungera umutekano nk'umupolisi. Hanyuma ndahaba Imana impereza inshuti. Jewe igihe Imana yampa uwo mugabo Hegman, namurose ngiye gusengera muri Bethlehem. Hanyuma Imana imumpaye, bari abana bakiri bato bararirimba ndahezagirwa. Uhereye uwo munsi tutangura kuza turavugana. Yababwiye gato ukuntu byagenze. Hari umugabo hariya namubonye yitwa Christophe Ruganzu. Buriya haguruka bakubone. Buriya amazina yo yitwa Ntwari Christophe. Ni intwari kabisa. Hanyuma hari uwundi atari hano yitwa Byiringiro Olivier. Ubutazira gacari ngira ngo mwese mucamubona. N'abana ni barumuna banje bamereye umugisha cyane, turabana bafise korale yabo baririmba neza nkanezerwa. Igihe cyose narushe mwarangoye cyane, mukangora. Hagera ku mugoroba bagiye kuririmba nkaza nkicara mwumviriza wa muruho wose nagira ugahereraho. Rero mu buzima bwanje nabayeho mfise novuga ko mfise ikintu bituma emotion menshi, ibigumbagumba, sinzi ukuntu uvuga bakirere. Abo bana turabana, nkabona bagira ibibazo mu gikorwa c'Imana, mu kuririmba bikabagora, financement yo kugira ngo baze baravuza piano n'ibiki. Niko nyene yabivuze sinobirandira. Hama rero sinzi ukuntu byagenze. Nari naragize ikintu bita deception mu bintu bijanye no gukunda. Nariko ndashaka umugore birangora gato. Uko byagenze, umuntu twari twakundanye yarankoreye amafuti, nsanga nta bantu bo gukunda bakihari. Hanyuma turaganira n'aba bantu, sinzi ubundi munsi ukuntu byaje. Hajya Imana yishurira ku gihe bene aba bahungu ndababaza nishaka mundabira umukobwa ngahe wanyu, kandi murabe mwiza, tari kubwo bwiza. Sinshaka babandi bazonsimbira ku gakama, ngo bazonsimbire hano ku izosi, hamwe nzoza ndavuga nawe asimba hariya hejuru. Kuko burya ikintu cya mbere nasanze mu buzima wihenze ukagira esheke mu buzima uzopfa babaye no kugira urugo rubi. None rero hamwe n'ibyo mbanze nshimira Imana, mwaba bahungu twaratemberanye, ngira gutya mbona umukobwa yitwa Neza Francine w'abanyabyinshi. Uwo mugabo ndamubaza uwo mukobwa umuzi gute? Hajya bambwiye gute, twari hano hirya gato iruhande y'ibariye. Yari kumwe n'umugabo araho muremure, yarasubira aho cyo umusore baririmbana w'umunyabyinshi w'iwabo yitwa n'umubyara we yitwa Pascal wara.
aba bahungu bambwiye ngo niwe mukobwa dufise mu nka atekereje kabisa. Nca ndamuhamagara ndamubaza nti wesha bya bindi byacu nyene by'abasirikare. Wow. Ndamubaza ngo witwa gute? Ngo nitwa Neza Francine. Bya bindi byacu. Hanyuma ico gihe nca ndamubwira nti ninza ku mugoroba ndashobora kukubona ngo baraza aho mba baze kukuzana. Mbaye nkusubira inyuma gato, wewe igihe njye namuvugisha yarabimbwiye ariko ntitwari kumwe. Yambwiye ngo hari umuntu yari yamuhanuriye ngo umugabo bazobana ngo uwo munsi aza kumuvugisha. Ibyo yagiye kubimbwira twarabanye. Uwo munsi nyene, uwo munsi wa mbere ndamubaza uko yitwa. Bari bamuhanuriye bamubwira ngo umugabo muzobana ngo no munsi araza kumuza. Bwana Yesu asifiwe. Ni ryo tanguriro ryanje ryo kumenyana n'aba bantu. Turabana intahe yacu ni ndende, umwanya uraturega. Kugera ubu byarakomeye bya bikorwa nariko ndakora byo kubasha gucaginga amasente yabo bavuza, byo kuzanda bagurira imbombo nizo bari bageze, nizo zari zigezweho. Bari abana nta bindi bo bakorera no kubagurira imbombo n'ibindi. Byaragiye birakura nsanga nibyo bikorwa byanje niberamo. Umuntu agwaye sintinya kumuvuza ntaravye icyo dupfana. Umuntu agize ikibazo ndamufasha, nkasanga ngenda nambika abantu, nkasanga ngenda ngirira neza abantu. Atari uko mfise byinshi, nta bintu byinshi mfise ni mu mbonuko, ariko bye mu buzima naho twaba turi kutwicaye dusenga nkabona umuntu byagoye mu kwambara batuze hano, nkatora ishati imwe nkamuha, nkatora ipantaro nkamuha. Nambara uwo mbona umenga byagoye ibyo gufungura nkamugirira neza. Ndabibamo ndabikora nsanga nagiye kubyiyumvira ko mu nyuma nsanga niyo mpano yanje, ibintu byo kugira neza. Twahuje yerekwa rimwe n'uwo mugabo igihe muri 2019 niho yangishije inama mbwira ko twokora iyi fondation yacu isoko y'umugisha. Abimbwiye turacara turabiganira, jewe sinamugoye kuko navuze nti Imana ishimwe ko wewe ahubwo uje kumfasha mu byo nariko ndakora. Sinibaza ko bizohava bigera hano. Nari nzi ko tuzoza turavuga mugirira neza, twavugana ati tuje tubonanira ahantu kanaka turabo tugirira neza tukabikora. Nari nzi ko bizoguko tugenda turabivugana ko bigenda birakura tugenda dufasha abantu buke. Uno munsi rero ndashimira Imana cyane ko Imana yadukujije ikatugira banini, yaratwaguriye nukuri uhereye ubunyene. Ko ndabona mfise ibyizigiro ko tuzogera kure cyane tugafasha benshi barengeye ibyo tumaze gukora. Ndabashimiye rero cyane ko mwambereye umugisha, nukuri nsabira n'umuntu wari we wese kugira ngo ashishikare. Uravye utaravye ngo mupfaniki, utaravye ngo numusita we wanyu, utaravye ngo numuki, umuntu wese uravye ukabona icyakehaniwe ugifise gikore. Ubundi bwo Imana ntizotubaza ko twe twariye twambaye neza, ko tuvyibushe, ko dusa neza. Ibyo byo ni kingano zacu, dutegerezwa kubikora, dutegerezwa kurya twebwe ubwacu, dutegerezwa kwigaburira. Ntiwo kwemera ko inzara ikwicari wewe, ariko kugira ngo ufate kwa bya bindi by'iwawe ubihereze ubundi muntu ashonje kugira ngo nawe amererwe neza, ugafata impuzu ukamwambika kugira ngo nawe aje mu bantu yambaye neza. Ibyo ni by'Imana yaturemeye. Ntiyaturemeye kugira ngo turye gusa, ngo twambare tumere neza tugire mu miduga, no, ibyo ntibihagije. Ariko muri iyi muhezagira Imana yaduhaye, Imana iduhezagira kugira ngo natwe duhezagira abandi, tubere umugisha abandi. Nuko rero
ndagushimiye cyane perezida wacu. Imana ikomeze ibe mu ruhande rwawe, ize ikwagurire mubyara abahungu n'abakobwa, bize bigere kure. Nukuri tuze dukomeze kubera umugisha abandi, kugira ngo n'izukuruza zacu ku mugisha wacu baze bawugere ko Yesu aduha umugisha. Arakoze cyane mutiyangane, tugiye gusoza nsiga abantu babiri. Reka nsabe sister yegere hano. Uyu ni mushikabane nkurikira ku mugongo, ariko turi inshuti cyane. Ndashimira Imana ukintu ngiye kwibagirwa. Mu minsi ishize twageze hano bisanzwe nkuko duhamuga muri HCR, turongera turamanuka i Bujumbura, ariko wa kabiri mu bice mu gitondo nja ku kazi nkuko bisanzwe, aza kunyandikira ngo yarwaye. Wumva gute? Ndumva nashurushiwe. Manuka kuri kliniki y'epfo yacu tuhahurire, turahagera baramupima, bamufata malaria, basanga malaria kandi bavuga ko ashobora gupanga. Sawa, reka ngere muhira nze kuzana ibikoresho nuko baguha imiti ukiri, kuko nari nzi ko ashobora byoroheje uko twagutuganira. Wa mwanya ngiye mu rugo ngarutse nsanga umuntu ari ngoma oxygene ntabwo yavuga, karasamira umwuka hejuru. Ako kanya hanjemo image yo kuja ku mpanda, hanjemo image y'ikiriyo hari iwanje mu rugo, hanjemo image tanzi ibindi bikibaye. Nta kindi nakoze, abadokiteri bari aho ngaho bigizayo murambika ikiganza, ndasenga Imana, niyambaza n'abandi bakozi b'Imana bari bahari, turamusengera. Nabanje gusenga ngiye nyine, tanze yamena aja muri koma. Hari abadokiteri batatu bamuhagaze iruhande, babiri bahita basohoka, hasigara umwe ashyiraho igipimo ku mutima, arabona umugabo umutima uri kuratera. Ndafite amafoto namufotoye, yagiye muri minota 40. Nategereza dukomeza gusenga Imana, muri iyo minota irangiye arikangura. Yikanguye atari sensible umubiri wose, nta kintu kimwe yumva. Kuvuga ngo ubuzima bwatangiye kugaruka gahoro gahoro. Twavuye mu bitaro nyuma y'iyinga, amana abiri yari yasigaye atarakora, ariko function mu mubiri wose byakunze. Ariko asigara adafite ijwi rirasarara. Nyuma y'inyirigeze cy'umweru tuja gutarama ahantu, hari umukozi w'Imana witwa Jacques w'i Kigali, aramwereka ahantu yari ari, baramusengera, ijwi ritari sohoka, yasohotse ahatera hari yari muzima. Icyo nshaka kubabwira, umugambi wa Satani igihe cyose ushaka kugira ngo uburizemo imigambi y'Imana, ariko ntabwo byakunda. Icyo Imana yakuvuzeho kiraruta icyo Satani ashobora gutekereza. Ndashimira Imana umunsi ko duhagaranye nawe ari muzima, tukaba turi kumwe muri iki gikorwa, kuko niwe dukunze kujyana kenshi mu bikorwa bitandukanye ari Bujumbura. Imana yagwicubahiro amashimwe yakire, kandi Imana yagwicubahiro. Ese ashimwe rambabarira, nta nubwo nza gutinda kuko ibyo nari kuvuga ndumva bivugiye n'ibindi bagiye babivuga. Ese ashimwe. Imana yarahabaye, naragwaye bisanzwe kuko abandi bagwara nkuko yarabivuze, ariko biza gukomera bigera kuri iyo etape tariki 12 z'ukwezi kwa 4 uko gushize mu masaha y'igicamunsi. Imana yarahabaye, ni itariki nanditse ku mutima wanje ntazopfa nibagiwe, kuko uko byari bimeze n'umuvuduko byari bizanye kuri iyi saha ntabwo nari kuba ngihari. Mu by'ukuri Imana ikoresha abantu batandukanye, barimo iyi nshuti yanje, turavukana kubw'amaraso nk'uko mubizi, ariko ni inshuti yanje. Uyu tubyumva kimwe, sinzi niba ari uko tubana hafi na hafi, turabana hariya hepfo muri ya ndege twimukiyemo, ariko hari n'abandi usanga babana nk'abavandimwe
ariko ugasanga umwe ari mu mafere yiwe undi mu yiwe, ugasanga n'iminsi yoshira batabonana cyangwa se batavugana. Ariko uyu ibanga ryanje ararizi, ntacyo nshobora kumuhisha. Turi kumwe hano sinobeshera ku gatuti kandi nawe yabyivugiye, kandi nawe nuko bimeze. Ibikorwa byose turabikorana, turasangira mu buryo bwose bushoboka. Imana rero niwe yaciyemo, ni ukuvuga ngo ngenza mparura ko iyo ataza kuhaba mba naragiye, kuko n'abaganga bari bananiwe, basezeye ibyo bambwira, bari bananiwe kugeza bavuga ngo musenge y'Imana yanyu muza musenga, kuko ntitubona ko hari umuntu ubwihari. Ariko Imana iramfasha kubera ko hari ibikorwa byinshi ngikora, mfite amasezerano akomeye cyane nzageraho. Hamwe Pasiteri Rukumuzara n'abandi twagiye dukorana barugira amarora, twakoze ibikorwa bikomeye kuri uno musozi, kandi n'ubu turakomeje, ntabwo tuzabireka, birakomeje. Ndabatangarije ko bikomeje kandi biraremereye, bifite imbaraga nyinshi cyane, kubera ko Imana yari izi ko nzaba kuri uno musozi muri iki giterane ndi kumwe n'abantu bangana gutya, bamwe tudaherukana kubonana gutya face to face, n'abandi nkabaho oncle hano duherukana kera. Imana yari izi ko ndashobora kugenda kugira ngo mbe hano. Mumpera Imana icubahiro kubw'ico gikorwa. Yeme nukuri nzi ko nta muntu nanga hano muri iri teraniro ryose, kandi nta nuwo teze kwanga. Imana ibampera umugisha mwese, kandi ndashimira cyane abantu basengeye nk'aba pasiteri bamaze kumva ayo makuru. Njyewe ndumva ishimwe ryanje cyane ariho riri, kuko iyo ntaza gukira simba ndi hano. Wenda n'iki gikorwa ntikiba cyabaye kuri izi tariki, wenda cyari kwigira inyuma ku mpamvu z'ikiriyo cyanje, cyari gutinda cyane. Kuba Imana rero yarabikoze nkabaho, Imana ishimwe. Kandi si icyo gusa, nanone nkaba ndi kuvuga n'ijwi ryanje. Narakize mva mu bitaro, ibyo byose byagiye bicaho, ariko mu mare sigara nk'ikimeme. Ariko Imana irabikora, ikoresha abo bantu tarinzi avuye kuvuga. Nagiye mu materaniro mfite faiblesse y'umubiri imwireze, ariko nza gusanga ari cyo cyari canjanye kugira ngo basubire bagarura ijwi ryanje risubire rigaruke. Imana yakoze icyo kintu, ihabwa icubahiro. Ubundi kandi ndashima kubw'iki gikorwa twajemo. Imana yagize neza kudufasha gutegura igiterane, si ibintu byoroshye, biraremereye, haba hakenewe ibintu byinshi bitandukanye kuko mubizi namwe kujya mu bitegura. Ariko Imana yaradushoboje, iradufasha, iduha ibikenewe byose. Nubwo wenda hari ibyogenda bikehana, ariko ibya hafi twarabibonye, igikorwa kigeze hano, ko turabona ko turagisubika mu mwanya, ariko kizaba kirangiye. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro kandi ishimwe. Abo yagiye ikoresha bose, Imana ibaha umugisha. Ndashimira bene data twagendanye, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndashimira anko, Imana iguha umugisha. Yarahagurutse asiga umuryango wiwe, yarakenewe na byinshi, ariko arahaguruka araza. Imana yo mu ijuru yaguciye inzira, ishimwe. Ndashimira shefu, Imana iguha umugisha kuba warasize akazi kawe ukemera kuza kubana natwe. Imana yo mu ijuru ishimwe. Kubw'umwihariko rero ndashimira Hegimayi, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Kandi simvuga birebire, imbere ni heza, kandi hari ibikorwa biremereye tuzakora. Abatazabibona n'amaso y'umubiri, muzabyumva n'amatwi cyangwa se mubirebesha amaso y'umwuka. Ibyo ndabibatangarije kandi mubyitege. Imana yo mu ijuru iheze no koraniro ryose umugisha. Imana ibagirire neza abavandimwe, bene data, ababyeyi bacu. Imana ibaha umugisha. Ndashimira papa na mama, ndabakunda cyane murabizi, ariko nzambwira abandi ngo cyane cyane njyewe nkunda papa. Mama ntari aho yicaye, nkunda papa cyane. Simvuze ko mama mwanga, wenda nawe uko byari bimeze iwawe simbizi, sinari bwabeho. Wosanga nawe yarakunda papa wiwe, yarakunda mama wiwe. Papa ndamukunda kandi nawe arabizi.
uyu ni inshuti yanjye cyane, tuba tuganira nk'abavukana nyine nk'ababyara, tuganira nka papa kuko ntacyo duhishana, tuganira nyine turi yarese. Imana yo mu ijuru papa wanjye iguhe kurama kugira ngo uzabone abana banjye ndetse n'abuzukuru. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwese, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Reka mbasabe abandi barashobora kwicara, hanyuma dusigarane na coordinator gato. Yesu ashimwe. Sorry baba. Ako kantu ngakosore yari yavuze kuko akunda se gusa. Umunsi umwe Gitwaza ari kubwiriza ari Bujumbura, aravuga ngo reka baze ikibazo abantu nk'abangaye, hatamutse abantu 5. Uwa mbere ramubaze mwese iso na nyoko ninde ukunda gusumba uwundi, kiramunanira. Abazo wa kabiri kiramunanira. Ntavuge ngo nkunda papa gusa, bakabura igisubizo na kimwe batanga. Hanyuma aza kubabwira ngo iyo aza kuba nije mwabajije, nari kubabwira ngo uwo nkunda gusumba uwundi nushigikira imigambi yanjye. Hari ababyeyi bicaye hano, singiye kubacira urubanza, ariko ushobora ko ubwira umwana ngo wenza mbona nta kintu uzovamo, zande bakabona nda maherekezo ugira. Kandi ariko njyewe mbakunda ku rugero rumwe kubera ko bashigikira ibikorwa byanje. Nyuma yo kubibwira madame, abakabiri nabibwiye n'ababyeyi, abandi bakaza nyuma. Rero Imana ibamugisha cyane. Reka duhereze coordinator, ariko nshimira iri teraniro riri hano ryose. Ndabashimira ko mwabashyiye kwitaba kugira ngo dusangire ibyiza. Imana ibamugisha mwese. Ndashimira abantu badushigikiye uburyo bw'amafaranga, ari abatuye hano ndetse mu kanya bamwe bari kwayashyira kuri imikashe. Imana ibagiriye neza, simvuga amazina si ngombwa. Ndashimira iri torero kuri Revera hariya, Imana ibumugisha. Niwe muntu twabiganiye mbere, haza gukurikira Pakado. Mbasaba ko badutiza ikibanza, nubwo nsanzwe nsengera no muri Geriziyo ndi hano Gasogwe, ariko ntibiba ari ngombwa ngo bampe ikibanza korera igikorwa. Imana ibumugisha cyane. Ndashimira Pastor Freddy, ni umushuti wanjye. Ndibuka 2015 nagiye i Uganda, mfiteyo uwo tuvukana ku maraso, ariko nacumbitse iwiwe kugeza mvuyeyo. Ampanura ibintu byinshi, ndagushimira. Ndibuka twaganiriye nawe mubwira iki gikorwa, byari bigoye pe, nta n'amafaranga nari mfite, ariko Imana ishimwe ko byakunze kandi warakoze ku bitekerezo. Ndashimira Pastor Noah, nk'uko wabivuze asanzwe ari inshuti yanjye, ariko sinari muziho cyane. Namumenye aje ngo tubane mu rupango, mbona guhabwa amakuru yiwe. Umuhamagara ndabashigikira, niyo mpamvu ari we natekereje. Turi kumwe n'abagabo bafite ijambo, nsengera kwa Bishop Mathias i Bujumbura, nari kumuhamagara akaza akaba ariwe tubana, ariko natekereje uriya mugabo. Ndagushimira ko wemeye, kandi nizera ko amateraniro ahaye yakira ibintu. Siko yemye? Uyu mugabo ndabafasha. Icyambere afite ubumenyi, yarize kaminuza, azi ibintu byinshi. Cya kabiri aracyari umusore. Icya gatatu arakijijwe. Rero ndagushimira. Ndongera kandi gushimira abantu twabonanye hano tutari duherukanye. Nabonye anko hariya, namuherukaga kera. Usana nari ngiye ko kumbyobirwa, ariko mu minota mike nibwo nazengurukije imari ndamumenye. Ndagushimira Imana kuko ngiye kubonana. Imana igumugisha. Mu by'ukuri umuntu nibagiwe ndashimiye, wenda nibyibuka nkaruka kanya, ndongera kandi mushimire. Ariko nshimiye byose byakunze bikaba bisigaye, coordinator wacu agira icyo ashikiriza, tubone gukomeza n'igikorane. Imana ibumugisha cyane. Haleluya. Haleluya. Uyu mumbe wacu twiteguye kukwakira, abakijijwe bose agutegereje. Isezerano ryawe
dukomeje kuribamo twe n'abasogokuru Haleluya. Haleluya. Ndashima Imana kuba ndi hano. Mu by'ukuri narabyifuje cyane, ababyeyi ba Hegmari n'abavandimwe banjye. Papa we ni muramu wanjye, mama we ni mushiki wanjye, nkurikira ku bwa kabiri. Bariya n'abana bacu ntabishwa. Narabyifuje kugera hano, mwibaze ko maze imyaka bavuga ko 17 ariko n'ubwa mbere ngeze hano. Ntabwo byakunze pe. Yabivuze kare dada aravuga ngo narahangatuwe. Abari hano babyumvise mu gitondo. Hari ibintu byinshi byari byaranziritse bikavangamo n'ibindi bijyanye n'imibanire y'ibihugu, hanyuma hakazamo n'ibibazo bwite by'umuntu n'ingorane zitandukanye n'ibindi byinshi bigatuma ntabasha guhangaturuka mu baje kugera hano. Ariko umunsi nahangatuwe rwose byarantangaje, sinabwiye kare ko naje n'indege. Murabyibuka? Haleluya. Naje n'indege. Naje n'indege rwose. Naratangaye cyane. Iki giterane Hegmari yari n'umwishwa wanjye ariko ni nk'impanga yanjye. Uko nabyita. Tujya tuvugana tukageza saa 6 z'ijoro turi kuganira. Kuri turiya tuntu twa telefone. Tukajya inama, tukabazanya iki twagikora gute, iki twagikora gute, iki twagikora gute. Urabitekerezaho iki wowe? Muri ubwo buryo hashize igihe kinini. Ibi rero biza kuba by'isoko y'umugisha. Twabigiye inama anyereka nyine bire babwiraga icyo bita logo cyangwa se ikirango, kugira ngo hari bakita ikirango, arakinyereka ndakireba namwe nereka nanjye kugura icyo mbitekerezaho. Mwereka uko mbitekereza. Ntabwo byamugoye, ntabwo yabihagazeho kuko niwe nyiriyereko. Ariko ibyo namubwiye nuko natekerezaga ko byaba byiza kurushaho, yabyakiriye neza kandi aravuga ngo ahubwo ibi nibyo byo. Haleluya. Ikirango cy'isoko y'umugisha ni isi iteruwe n'ibiganza bibiri. Umuntu uteruye isi n'ibiganza bibiri. Aho muri iyo si hashushanyijemo inuma zibiri, imwe ireba ibumoso indi ireba iburyo. Imwe itwaye izuba indi itwaye umutima. Muri ibi bikorwa byo gufasha no kwandika ibyiza ku mitima y'abantu, itwaye izuba mwahoze mwumva avuga yuko mu kujya gufasha abantu aho biriwe kwa gatanu babanzaga kubasengera. Gusenga no gutwara umucyo ijambo ry'Imana. Haleluya. Kubwira abantu inkuru nziza z'ubutumwa bw'agakiza kuva mu byaha kugira ngo bashishuke, uko pastor atubwirije ngo ubwenge ni bumwe gusa ni ukumenya Kristo badupfiriye. Iyo ni mumitwaye iki? Izuba imuritse. Umutima w'umuntu habamo udukoko twinshi cyane, koko dushamwa n'ibyaha bitandukanye, ariko uyu mucyo w'ijambo ry'Imana urashe mu mutima w'umuntu, twose turahunga. Mara wowe umutima w'umuntu. Haleluya. Inuma ya mbere itwaye izuba. Izuba no kuvuga ngo umucyo. Ngo jyana umucyo muri Afrika. Iyo ni indirimbo iri mu gitabo cyo gushimisha Imana. Abari ibintu byo gushimisha Imana kera barayizi. Ijambo ry'Imana mu mucyo umurikira imitima y'abantu. Inuma ya kabiri itwaye umutima, urukundo, impuhwe, imbabazi, kugira neza, ubuntu n'amahoro. Haleluya. Ibyo Yesu yazanye. Twabujwe kuvuga ngo Yesu ntabwo yigeze yirebaho. Yisize ubusa aritanga kubacu kugira ngo natwe tubashe kubona agakiza, tubashe kubaho. Itwaye umutima. Umutima mu rukundo n'amahoro, n'imbabazi, n'ubuntu, no kugira neza, no kwandika ibyiza mu mitima y'abantu. Iyo niyo logo y'isoko y'umugisha, nuko niko isobanura. Iteruwe n'ibiganza. Ibi biganza rero buri muntu waremwe n'Imana wese uri kuri isi, Imana yaraguhamagaye ngo uze usige wanditse ibyiza kuri isi. Buri wese afite ikaramu ye. Ahubwo buri wese atangiye kwibaza ngo nandika iki? Iyo bukeye mu gitondo nandika iki? Iza kurenga nanditse iki? Amen. Amen. Twandika iki? Niki twandika? Aho twandika ibi ku mitima y'abantu.
aho ntitubajomba ahubwo aho kubandikaho ibyiza, aho guhanagura za nkovu na bya bisebe no kubumura ibyababase by'igihe kirekire ntitwongeraho ibindi. Imana yaraturemye ngo tujye twandika ibyiza ku mitima y'abantu kandi twomora ibisebe by'abababaye. Haleluya. Iyo niyo rugo muri makeya. Rero bambwiye kuganira ku tuvugana turimo dutegura iki giterane, yarambwiye ati se umva waganira iki? Mu buzima busanzwe ubundi ngewe ndi umwigisha, abo nigisha amashuri aya ngaya y'abana, ariko nigisha abantu bakuru nkamwe, nigisha abayobozi, abategetsi, nigisha abahanga navuga abanyabwenge, nigisha urubyiruko, nigisha abagabo n'abagore, nigisha urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu. Ndi umwigisha mu gihugu cy'u Rwanda ku rwego rw'igihugu. Rero ntanga ibiganiro nk'ibi ngibi bisa nkaho bihabanye gatoya no gusoma muri Bibiliya ukaguriza ubutumwa, ariko birafata, ni bimwe. Haleluya. Ejo bundi ngira ngo hari kwa gatanu, hari ejo bundi, kwa gatanu hari ejo bundi mu gitondo naganiriye ku cyitwa umurage. Abari bahari barabyumvise umurage. Ejo twavuze gatoya ku mbaraga cyangwa se ububasha, nagira ngo uyu munsi tuganire gatoya. Navuze ububasha gusa gukoreshwa n'ibice bigize ububasha, ariko nagira ngo gato ku muryango. Ubu ngubu nihuta pastor minota 10 birakunda. Umuryango murabumva, umuryango ugizwe n'umubyeyi, umugabo n'umugore, umuryango ugizwe n'abana bavuka muri uwo muryango. Dufashe urugero rwa Hegimayi na papa we na mama we bagize umuryango. Dufashe Hegimayi na mama Moses. Hegimayi yabyaye umwana amwita izina ryanjye, yitwa Petit Moses, yitwa Grand Moses. Haleluya. Ni papa wanje kandi nanjye nkaba nyirarume. Nawe agize umuryango. Ni ukuvuga ngo buriya deja Hegimayi nawe afite umuryango, kuko afite umugore akagira n'abana. Umuryango rero ni uruganda rw'Imana, ni isoko cyangwa se ni igishitsi cyangwa se ni igitereko cyangwa se ni inkomoko aho Imana yaremye ikuzuza umuntu. Muribuka neza abasomyi babera yuko Imana imaze kurema umugabo yaravuze ngo ntabwo yaba wenyine, ngo imuremera umugore umukwiriye. Sibyo pastor? Ngo uzabana nawe. Akimana kumubona ngo aramunezererwa, aravuga ngo uyu nguyu nakara kavuye mu mara yanjye, ngo ni gufwa rivuye mu magufwa yanjye, ngo azitwa nde? Azitwa umugore. Imana niyo ya mbere yashingiye umwana w'umuntu, imuremera umugore, bagira umuryango, kandi arababwira ngo muzagende mwororoke mwuzure isi. Haleluya. Umuryango rero ni icyicaro cy'Imana. Imana yasuraga Adamu na Eva muri Edeni, siko bimeze? Yarabasura ngo ku mugoroba ngo ikaza ngo igatambaga ikabaza ngo mumeze neza, muri amahoro, mwariye mwahaze, murishimye. Yarahatambagiraga mu muryango, ndavuga mu rugo, hahandi wawe, hahandi wanyu. Imana yaratambagira ikaza ikababwira ngo mumeze neza. Ni icyicaro cy'Imana, aho Imana iza igasanga abashakanye, ababana, abagize urugo, ikababaza ko bari amahoro. Umuryango ni icyubahiro cy'Imana, icyubahiro cyayo, kubera ko iyo mushingira abagabo n'abagore cyangwa se abakoze ubukwe, mujya muvuga ngo iyi ni ishusho y'iki ya Kristo, n'iki ni itorero. Hari ikindi Imana yubaha kuruta Kristo? Hari ikindi Imana ikunda kuruta Kristo? Umuryango Imana ushushanya na Kristo n'umugeni, ni icyubahiro cy'Imana, ni n'igitinyiro cyayo. Haleluya. Niyo mpamvu byitwa ko itorero na Kristo bameze nk'umukwe n'umugeni. Umuryango rero ufite iyo sura imeze gutyo. Mu muryango haba ubutabera bw'Imana. Ntabwo Imana ihuza abantu ngo hanyuma umwe azaba umucamanza wundi, undi abe procureur wundi, undi abe umushinjacyaha wundi, undi abe uhana undi, umwe abe gereza ifunga wundi. Aho mu muryango hagomba kuba iki? Ubutabera. No kuvuga ngo uburinganire, kureshya, kubahana, gukundana, gutanga amahoro, kwandika ibyiza. Haleluya. Mu muryango
ni ahantu hakwiriye kuba ubutabera, kandi ubutabera bushingiye ku kuri, kandi ukuri ku ijambo ry'Imana. Uyu ni umuryango urimo kuvuga. Ahangaha ni ahantu umuntu aronkera amahoro. Abana barataha bakisanzura, bakidagadura, bakavuga ngo papa ndashaka iki, mama ndashonje. Iyo bisabye guca mu bibaha, aha ni ahantu buri muntu wese abona igisubizo cy'ikibazo yari afite. Iyo umugabo atashye agasanga umugore we mu rugo akamwakira akavuga ngo kaze nshuti yanjye, kaze mugabo wanjye, kaze muvandimwe, urishima. Nubwo waba warushye, nubwo wakoze imirimo ikunanije, nubwo waba wahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu kazi, iyo usanze umuntu uguhanagura cya cyuya akakubwira ngo humura bizashira, nta magambo yo aryohera umutima w'umuntu, nta n'ikintu gifasha umuntu amarangamutima y'agatuza akagubwa neza nko kubwirwa ijambo n'umuntu ugukunda cyane. Ndabeshya? Nta wundi muntu waguhuza. Hegima yatubwiye ngo mbere yuko abwira se na nyina yabanje kubwira nde? Niwe muntu wa mbere, niwe muntu wa mbere kuri Hegima. Hegima yamaze gutera intambwe kuba umugabo, cyangwa se nawe umaze gutera intambwe kuba umugabo, umugore wawe nubwo mutavuka indimwe, nubwo mutareramwe, ariko mukaza guhuza umwaka wa mugabo n'akaba umugore, niwe muntu wa mbere ufite icyizere kuruta abandi bantu bose. Uwo rero ufite icyizere kuruta abandi bantu bose, niwe ushobora kuguhoza akakubwira ngo humura, akagukomeza kandi ukamugirira icyizere. Ahangaha niyo mpamvu tuvuga ngo ni mu butabera bw'Imana, ahantu umuntu wese agomba kuronkera amahoro, akumva ko aguwe neza, umutima ugatuza. Umuryango ugaragaza umwihariko w'Imana. Imana niyo yonyine yaremye umuntu, hanyuma imurebera mu kabiri. Hari undi wabikoze? Hari undi wabikoze? Nta wundi wabikoze. Mu muryango tuharonkera amahoro atemba nk'uruzi. Mu muryango niho hantu honyine umuntu ashobora kumva yuko nta kindi kintu na kimwe akeneye. Muribuka abasomye igitabo cy'umugenzi kivuga ngo Mukristo amaze kugira ngo mu gihugu cyitwa Beula, ngo ni igihugu gisobanura ngo washyingiwe. Siko abasomye bivuga. Aho hantu ngo ni ahantu ngo yumvaga ngo inyoni ziguguza, akumva ngo n'izindi ziririmba, akumva ngo akayaga gatuje kagendagenda, ngo akumva umutima wuzuye iki? Ibyishimo n'umunezero. Mu muryango niho umuntu abona amahoro menshi. Iyo uri iwawe, iyo uri kumwe n'abagize umuryango wawe, kumwe n'abana bawe, mwariye mwahaze, nta deni mufite, nta bibazo mufite, nta urwaye, nta wapanze kwa muganga, umugira umudendezo n'amahoro, mukumva muguwe neza. Haleluya. Imana idumugisha cyane. Umuryango ni ubutunzi bwite bw'Imana. Umuryango ni ubutunzi bwite bw'Imana. Imana aravuga ngo muzaba abantu banje nanjye mbe Imana na yanjye. Kandi abantu twese dufite aho dukomoka. Hari udafite aho akomoka. Twese dufite ba data na ba mama, bamwe barahara abandi barapfuye, ariko twese dukomoka hehe? Mu muryango. Ni ubutunzi bwite bw'Imana. Ikindi kigereranyo cya kabiri cy'umuryango ni Edeni. Ibi nasobanuraga byasobanuraga ijuru rito. Uko mwumvise ibintu by'amahoro, umunezero, ibyishimo, kugubwa neza, gutuza, kutarenganya, kutacisha bugufi umuntu, justice, ni muri ijuru ritoya. Mwumvise ko ari ibintu byiza gusa biryoheye umuntu, bituma yumva ko aguwe neza, akarushaho kunezerwa. Ni ikigereranyo cy'ijuru ritoya. Hanyuma cya kabiri ikigereranyo cya Edeni, ni ubuturo bw'amahoro. Niho nabisobanuye nabyo haruguru, mvuga ukuntu Imana yagenderaga Adamu na Eva, ikabasura, ikabaza uko biriwe, ikababwira ibyiza n'amasezerano bateganyiriza kugira ngo bazarusheho koroka, bakagwira, bakuzura n'isi. Icya gatatu ni Yerusalemu nshya, New Jerusalem. Umuryango ugirango na New Jerusalem cyangwa se Yerusalemu nshya, ni igihugu gishya. Umuntu yakuze akageza imyaka y'ubukure, mu mategeko y'ibihugu, cyane cyane nk'aho ntuye umuntu yakwije imyaka 21, aba akwije imyaka y'ubukure, aba yemerewe n'amategeko y'igihugu ko ashobora gushaka umugore, agakora iki? Akubaka umuryango we, akagira urugo rwe. Urugo rushyashya rwubatswe, sinzi ko ntabihaba, bavuga ngo mubagiye mu kwezi kwa buki. Ukwezi kwa buki murabyumva? Ni ukwezi kw'ibyishimo, ni ukwezi k'umunezero,
n'ukwezi ko kwibagirwa ibibazo. Utegura ubukwe birarushya bikavuna, bukaba amafaranga, gusaba abandi kugutwerera, kubura inkwano, kuzibona se zikaba nkeya. Izo struggle zose ibintu byose biruhanya. Iyo birangiye ukabona wa munsi urarangiye, pastor akakurambika amazavuga ngo kuva uyu munsi mugizwe umuntu umwe, mukajya kuruhuka, mwamugiye muri Yerusalemu nshya ya hano muri isi. Haleluya. Ni igihugu gishya abantu babinjiyemo, bagiye guhindura, bagiye kuremamo ibintu, bagiye gukora iki, bagiye kuzuza isezerano ry'Imana yavuze ngo muzabyare mworoke mwuzure isi. Bagiye kuzavamo abavuga butumwa, bakazavamo abaterankunga bakomeye, bakazavamo abacuruzi bakomeye. Ni ikintu cy'igihugu mwamuhawe kugira ngo icyo gihugu mugikorere, mugihindure, mugitware. Ikindi cya kabiri ni ubuturo bw'amahoro Imana yaremeye umuntu ikunda mu muryango. Mu muryango niho Imana yaturemeye kugira ngo tuhature kandi tugubwe neza. Ni ahantu h'ibyishimo byinshi ho kuramya Imana, gushima Imana no guhimbaza Imana. Mu muryango hari pasiteri yatubwiye ngo kuva yabaho ngo niwe muntu wa mbere wavuze ngo basenge iwabo mu rugo. Murabyibuka? Ariko mu muryango ni ahantu ho kuramya Imana. Haleluya. Ibi ngibi ndi kuvuga ugenda ubyibaza, uvuga ngo mbese wawe iyo bugorobye wibuka kukubwira abana bawe uti bana rero nimuze turamya Imana, nimuze dusenga Imana, nimuze duhimbaze yaturemye, tuyishimira ku byo yadukoreye. Mu muryango ni ahantu tugomba kuramya Imana, tugashima Imana, tugatanga ubuhamya, tukanezerwa, tukaririmba. Umunezero kuza buri muntu wese, kuko buri wese afite impano ye. Umwana afite impano ye, se afite impano ye, nyina afite impano ye, ariko iyo zihuriye hamwe zibyara ikintu gikomeye kandi zirema imitima y'abantu, zikabazamura, zikatuma impano zabo zikura, zigakura. Umuryango ni umwana aherwa uburere, bwaba ubwo mu mwuka cyangwa se bwaba ubwo mu mubiri, ni mu muryango. Haleluya. Iwanyu mu rugo niba utajya uteranya abana bawe ngo baganze wabiruta ijambo ry'Imana ravuga gutya abana banjye, kandi Uwiteka Imana dushakaho iki, umenye ko ari inshingano utarimo gusohoza. Icya kane, Imana imaze kurema umuntu yamuhaye ubushobozi. Imana yaduhaye ubuntu bwo kumenya ikibi n'ikiza, iduhanukirwa ibyo tugomba gukora n'ibyo tutagomba gukora. Abahanga baravuze ngo bavuga ko habaho ibyiciro bine, bavuga ngo ni bya quatre phases de la bonne société, kunavuga mu Kinyarwanda ni n'abapsikologe babivuze. Baravuga ngo mbere y'uko umuntu akora ikintu arabanza akagicisha mu nyurabwenge ye, agaca mu byiciro bine kugira ngo abone gukora icyo, abone gufata umwanzuro w'icyo agomba gukora. Ngo habaho kwakira igitekerezo, hakabaho kukiyungurura deliberation, hanyuma hakabaho gufata umwanzuro wacyo, noneho hakabaho kwishyira mu bikorwa. Haleluya. Mu muryango kubera kamere no kutubaha amategeko n'iby'Imana dutegeka kugenderaho, usanga umubyeyi iyo abonye umwana ko akoze ikosa ntabaza gutekereza icyo agiye gukora. Ahantu igitutsi agatuka umwana cyangwa agafata umuntu akamukubita cyangwa akavuga n'ibindi bintu bibi byinshi, atabanje kwicisha muri yanyurabwenge ngo amenye igikwiriye gukora. Ayo ni amategeko n'amabwiriza agenga uko twitwara n'uko tugomba gukora iyo tubana n'abandi bantu. Icyo ugomba kubwira umuntu, banza utekereze neza niba kitaza kumujomba cyangwa se niba kiza kwandika icyiza kiri ku mutima we. Haleluya. Amen. Kenshi mu miryango usanga abantu bakoresha bwa bubasha navuze ejo, aho kugira ngo banze uvuge utekereze icyo ukwiye gukora cyoroshye kitari kubangamira mugenzi wawe, aho bakoresha imbaraga ziguhesha, usanga mufite z'ubutware bwawe kubera ko uzi ko ntabuza kukubuza gukora icyo ushaka gukora cyangwa se icyo utekereza gukora. Mu muryango ni ahantu dukwiye kwiyubara cyane, kubera ko icyo dukora cyose uwo tugikoreye arakibona kandi kikamugiraho ingaruka. Amen. Imana tubabarire cyane.
icya kane Imana yaduhaye umudendezo. Imana yaduhaye umudendezo usesuye kugira ngo bwa bwisanzure yaduhaye na bwa bwenge yaduhaye. Ntabwo Imana igendera ngo igende imushyiraho inkoni ku gitugu kugira ngo kora iki ushaka ngaha, oya garuka icara haguruka, oya. Imana irakureka, wakora ibyaha irakureka, wakora ibyiza irakureka, wagira neza abantu irakureka, wagira nabi abantu irakureka, kuko yaguhaye iki? Ubwenge bugufasha kumenya amahitamo meza ugomba gukora, kuko uri umuntu wari mu shusho yayo kandi urakamana gato. Sikuja mu Imana rivuga. Ntabwo Imana rero itujyana gutya igende tungoca kata irakureka rwose, kubera ubwenge ufite ubwawe bugurisha kumenya icyo ugomba gukora n'icyo utagomba gukora. Amen. Nubwo bimeze gutyo, nubwo umuryango ari ijuru rito, nubwo umuryango ari Yerusalemu hashyashya, nubwo umuryango ari ahantu h'umunezero n'ibyishimo, ariko hari ingorane nyinshi cyane imiryango igenda ihura nazo. Izo ngorane zikomeye imiryango ihura nazo, imiryango myinshi yahindutse gereza z'ubuzima. Ugasanga umuntu abi wabo cyangwa se uwo babana yamubereye umushinjacyaha, yamubereye gereza, yamubereye umupolisi umushinja buri munsi, yamubereye umusirikare umukubita, kubitisha amagambo, kubitisha igitsure, kubitisha imyitwarire, kubitisha imigirire, kubitisha imyumvire. Umuntu agahora ari ku nkoni zitakure mu ruguma, ariko inkoni zisenya umutima, zibabaza amarangamutima, zikica umuntu agapfa kandi agihagaze. Imiryango myinshi imeze gutyo rwose. Ugasanga mu rugo umugabo n'umugore umwe ntagira ijambo, ameze nk'umutabaho n'ubwo ariho, akagenda iteka yiyubara ngo nimvuga se biragenda gutya, natinyuka se kugira icyo mvuga, ubuse nabivuga anyumva. Abana bikaba ari uko. Papa w'abana niba atashye, aho kuzana amahoro n'umudendezo nimwe twavuze haruguru, n'amahoro n'ibyishimo n'ibindi, akazana igitsure giteye ubwoba kimeze nk'icy'intare cyangwa se idubu. Abana bagaca munsi y'ibitanda, abandi bakirukanka bagahunga, abandi bakanuma, bakamera nk'aho batewe n'abambuzi. Kandi hatashye nde? Umubyeyi. Wakazanye iki? Ibyishimo, wakazanye amahoro, wakaje kuvuga ngo rugo rwanjye, bana banjye, nshuti zanjye, mugubwe neza, dore ndaje n'umubyeyi wanjye. Haleluya. Imana idufashe, kuko tubwirwa amagambo y'Imana, tugasobanurirwa ibyo gukiranuka no gukizwa no kujya mu ijuru, ariko ntiduhinduka mu mitima, ntiduhinduka mu migirire, ntiduhinduka mu mikorere, ntiduhinduka mu myitwarire, ntiduhinduka mu mibanire yacu n'abandi bantu. Nyamara Imana yaduhaye ikaramu yo kwandika ibyiza hehe? Ku mitima y'abandi bantu. Wandika iki? Ku mutima w'umugore wawe. Wandika iki? Ku mutima w'umwana wawe w'umuhungu cyangwa w'umukobwa. Wandika iki? Kuwo mubana ujejwe, waherewe inkoni kuyobora. Inkoni niba kubita ikabavuna. Inkoni ufite yo kuyobora umuryango wawe, aho ntiyaremye uruguma benshi, bamwe bakaba barabaye bisenzege kubera ko imyitwarire yawe itaborohera namba. Aho imeze nk'iki? Nk'intare ibarya ikabarisha imihenga yayo, ikabaca amagufwa, ikabaca amaguru n'amaboko. Abantu bagasigara ari abantu batakibaho, nyamara ari abantu. Reka mbahaga ubuhamya butoya. Jewe nigeze gukorana n'umuntu w'umumama, umugore w'umukristo cyane w'idini ry'Abadventiste. Umugabo yabanye n'umudamu we, ntabwo yeze mukubita n'umunsi n'umwe, ariko yamukoreye ihohotera riteye ubwoba. Bari bamaze kubyara n'abana 4, hanyuma umudamu umunsi umwe kubera kwihanganira imibabaro y'igihe kirekire, ndi kuvuga ijambo rivuga ngo imiryango myinshi yabaye gereza z'ubuzima. Kubera kwihanganira kubabazwa iminsi myinshi, kubwirwa nabi, kudahabwa agaciro, gupfobya, kudashimirwa, kurenganywa, mbese gutakaza agaciro k'umuntu, kandi bikozwe n'umugabo wawe, kuko nababwiye yuko umuntu ukunda niwo muntu wa mbere ugirira icyizere mu bugingo. Umudamu yatangiye gupfuka imisatsi ku mutwe, imisatsi ikavaho,
batamwogosha. Umunsi umwe ijosi riza guhengama, noneho akanwa karahagarara karafatana no kuvuga. Bavura hirya no hino mu Rwanda, murahazi Faisal, murahazi bamujyanye Faisal kujya kumuvuza, birananirana, bamujyana Ndera, birananirana. Hashize ibyumweru 2 nibwo yatoboye abasha kuvuga. Ijambo yavuze nagira ngo abashumba baryumve, kubera ko nimushingira abantu. Umudamu yaravuze ngo pasiteri yarambwiye asezeranya, yarambwira ngo uzaba igituro cy'amakosa y'umugabo wawe. Mana tubabarire cyane. Murabyumva bakobwa bari hano, abahungu muri aha ngaha mutarashaka, cyangwa se namwe bagabo namwe bagore muri hano. Umudamu yaravuze ngo pasiteri yarambwiye ngo nzaba igituro cy'amakosa y'umugabo wanjye. Ayo makosa rero mu myaka igera hafi 10 tubanye, narayihanganiye kuva umunsi wa mbere kugeza ubu ngubu, niyo yatumye mera gutyo, kuko ntabwo nabashe kubivuga, kuko iyo uvuga urakira. Abagize kanseri murabizi, kanseri ni ikintu cya mbere gifasha abantu mu kwatura. Umuntu akavuga akavana ibimuri mu mutima akabisuka hanze, umutima uraruhuka. We rero yarabibitse byose, kuko yumvaga adashobora kuvuga amakosa y'umugabo we ngo yabwire nyina cyangwa se cyangwa abasaza be cyangwa abavandimwe, kubera ko ko atari umugabo we hanze, ko amutesha agaciro, ko atakimwubashye, kuko tugomba kubaha abagabo bacu. Ubwo ni urugo, ni kimwe muri izi ngo ziri aha ngaha kuri uyu musozi, gereza y'ubuzima. Mu by'ukuri abantu benshi babanye, bamwe ari abapolisi, abandi ari abashinjacyaha, abandi ari abasirikare, abandi ari abacamanza. Ugasanga umugore ntareka umugabo ahumeka, ariko si ubundi wowe umugabo kimwe n'abandi runaka niwo washatswe. Jewe rwose baranyoshye, baranyohereye, cyangwa se ubu njye sinashatse. Ubu koko uri umugore, ariko wagiye wireba, wararezwe ntiwarezwe, ugira ubwenge, urateka n'ibishya, urambara ntuberwa, ntuzi kwita ku bana, umwana mwinshi, ibintu mwene gushinja. Nyamara utabanje kubaza ngo mbese ni iyihe mpamvu yatumye ibi bigenda gutya. Ushobora gusanga habuze uruhare rwawe kugira ngo ibyo wifuzaga ko bigenda neza bibe byagenze neza. Pasiteri atubwirije aravuga ngo hari ahantu umugabo uza agasanga umugore arahisha ibiryo, akavuga ngo kuki watinze guteka, kandi nyamara watinze gutanga iki? Amafaranga y'ihaho. Imiryango myinshi ni gereza. Abantu babanye bameze nk'aho bamwe baba muri gereza, abandi ari abarinzi ba gereza. Imana tubabarire kandi dufashe imiryango yacu ntikabere nka gereza z'ubuzima. Ikindi cya kabiri kiranga imiryango myinshi igizwe n'abantu batigeze bahinduka mu migirire no mu myifatire yabo, nuko imiryango yabo imeze nk'ibagiro ry'imitima. Baduhaye urugero rwo kuvuga ngo umudamu yaravuze ngo pasiteri ngo waducirimo akantu gato hariya ahangaha tukahatura, ko pasiteri ari kubwiza ariko bigenda neza, ko aribwo aba ari umugabo mwiza, ko aribwo mureba nkumva rwose ndamukunze. Ariko iyo dutashye tugasubira mu rugo biba ibindi bindi. Murumva mu by'ukuri umuntu kubaho muri ubwo buryo bumeze gutyo, ukaba uri muri gereza y'ubuzima, ukaba uri ahantu bahora bakubaga umutima buri munsi, uba umeze nk'aho utuye muri gehinomu. Ni gehinomu yo mu isi, aho kuba ijuru rito bikaba gehinomu ntoya. Ukaba muri gehinomu mu isi ukazabona muri gehinomu hehe, kubera ko ntabwo ushobora kuba umukristo ukiranukira Imana mu gihe uhora iteka ufite ibirego byinshi ushinja umuntu mu mutima. Ntabwo wahora usitara, kantangu urugero, ntabwo waba ufite igishitsi imbere y'umuryango wawe, warahashinze ibyuma bimwe byerekeye hariya n'ibyerekeye ahangaha, usohoka usitara, ukinjira usitara, ugasohoka usitara, ukinjira usitara, wazakira ibisebe. Umuntu ahora iteka afite ibisebe. Imiryango myinshi abashakanye bahorana ibisebe, bahorana ibisebe by'imvugo zacu, bahorana ibisebe by'uko tureba, bahorana ibisebe by'uko tuvuga, by'uko twitwara, by'uko tutoroherana. Imana idufashe rero kugira ngo twubake imiryango myiza, kuko umuryango mwiza ni ijuru ritoya, umuryango mwiza ni mu buturo bwa Edeni, umuryango mwiza ni Yerusalemu, umuryango mwiza ni ubyara
abana bakaba abantu bakuru, bakaba abagabo, bakagira icyo bamarira isi. Ntabwo mwaba mubanye muri ubwo buryo bumeze gutyo ngo muzagira urubyaro uzagira icyo rwimarira cyangwa se uzafasha abandi bantu. Kubera ko umuntu, abanyarwanda baca umugani ngo igiti kigorwa kikiri gito kandi ngo umwana apfira hehe mu iterura. Babo bari kumwe n'abana babo bumva ko ari ibisanzwe, gutuka umugore ni ibisanzwe, kumubwira nabi ni ibisanzwe, ni uburenganzira bwanjye, akoze amakosa, umugore naramushatse naramukoye, kumubwira nabi rero ntacyo bitwaye. Kirazira kikaziririzwa, ni icyaha gikomeye, ni uguhemukira abana, kuvuga amagambo mabi abana bakumva uyabwira nde mama wabo, kuko barayandika ku mitima yabo ntazasibangana. Icyo mwari mukizi ni ikintu kibi rero mu muryango dukwiye kwirinda. Nitwe abakristo basenga Imana, tukabwiriza ubutumwa bwiza, tugatanga amaturo, ariko tuganahinduka mu migirire, mu myifatire yacu, tuzaba abakristo beza, na pastor ntabwo bizamugora. Haleluya. Ndababwiza ukuri, umuntu ahindutse mu migirire ye, ugahinduka mu myifatire yawe, ugahinduka mu mivugire yawe, ugahinduka mu buryo ubana n'abandi bantu, waba umukristo mwiza, waba umukristo mwiza pe, kandi mwiza koko. Abagabo benshi bushobora guca mu gitondo hakagera nijoro atarafata telefone ngo ahamagara umugore ngo maze bose wirute. Wabaye amahoro ko duherukana bukeye, wabaye amahoro? Ni bangahe babikora? Imiryango myinshi ibanishijwe n'ubutunzi bwayo bafite, ubutunzi bafite gusa akaba babanisha, kubera ko mufite ubutunzi musangiye, mwasezeranye ivangamutungo, ntabwo mwapfa gutandukana kuko bwa butunzi ari ubwanyu mwembi, mugakomeza mukabana kugira ngo umwe atazarya mugenzi we. Abandi bakabanishwa n'abana kubera ko babyaye abana, ngo ntazasiga abana banjye bakazabaho nabi, bakazarerwa na nyina wabo, akaza bafata nabi, bakazagira ikibazo. Abakabanishwa n'abana, ariko mu by'ukuri batabanishijwe n'urukundo n'inshingano bahawe nk'abayobozi b'urugo kugira ngo babashe kurera abana kubatoza neza. Ninde umugabo uri aha ngaha waduhamya akavuga ngo iyo bukeye? Nagira ngo mbabwire iki kintu. Kenshi Patrick yatambukije madamu we hano, hanyuma madamu agasa nkaho atamubohokeye cyane. Sinzi impamvu abadamu bumva ko batisanga cyane, ngo yumva ko afite uburenganzira busesuye bwo kumva yuko ari mu kibanza cy'umugabo we. Ntabwo umugabo w'umuntu ari umwicara ku mutwe cyangwa umuhagarara ku bitugu. Ntabwo umugabo w'umuntu ari umuntu umuragiza inkoni, hakurya turagira inka, intama se cyangwa ihene. Umugabo w'umuntu ni umuvandimwe we, umugabo w'umuntu ni inshuti ye, umugabo w'umuntu ni umujyanama we, umugabo w'umuntu ni umubyeyi. Ni abantu bagize umwe. Umuntu umwe wamucamo kabiri bigakunda? Wamucamo? Umugabo wawe n'undi wowe, umugore wawe n'undi wowe. Ariko kenshi imigirire n'imyitwarire yacu turabihindura, ugasanga wiciyemo kabiri, konte y'amafaranga yawe ari hariya, umugore ntakayamenye, ntakandikwa kuri ya konte, ntakamenye ngo hasigaye angahe, twakoresheje angahe, ntakamenye ngo yabikujwe agiye gukora iki n'iki, ukabona ibintu biraza gusa, ukabona ibindi biraje, ukabona ibindi biragiye, utazi ngo byagenze gute. Ntubwishwe inama, ntubwirwe igitekerezo, ntubwirwe umushinga, nta jambo ufite ryo guhindura ibyatekerejwe, ugasanga abantu babanye muri ubwo buryo bumeze gutyo. Abajya mu ijuru ntabwo babana muri ubwo buryo. Haleluya. Bane tubabarire cyane. Ntabwo ni ukuri, ndabarahiye imbere y'Imana mpagaza. Abantu babanye mu buryo bumeze nko guhishana, nko gucamo ibice, kutagirirana icyizere, kudahana agaciro, kutumva inama, kutoroherana. Ijuru riramwegura ngo tuzaregeremo. Imana tubabarire. Imana ntabwo yavanye umugore munsi y'ikirenge cy'umugabo, si we yamukuye mu rubavu. Umuntu uhagaze aha ngaha iruhande rwanjye namukandagira mu mutwe. Nta nubwo Imana yakuye umugore mu mutwe, yamunganyije n'umugabo. Ni abantu babiri bagizwe umuntu umwe kuba amasezerano, bagizwe umuntu umwe kubwo ijambo ry'Imana, kubwo kurema Imana,
ukuntu Imana yaremye umuntu ikabitegeka gutyo ikavuga ngo wowe nawe nibwo ucyuzura. Umunyamugeza amagambo avuga ngo nibwo ukiba umuntu. Iyo ari umuntu ari wenyine aba ataraba umuntu, ariko iyo hari umugore aba umuntu wuzuye kuko yujuje neza amasezerano y'Imana. Haleluya! Aya magambo ni amagambo aho abagira ubutumwa musanzwe mwumva musanzwe wa pasiteri, ariko aya ni amagambo y'impinduka zo mu mitima. Aya ni amagambo ahindura imigirire yacu n'imyitwarire yacu n'imibanire yacu nuko twitwara mu buzima bwa buri munsi, n'abo tubana, n'abo twabyaye, n'abo turera. Nk'umwana wawe agaciro, nk'umwana agaciro rwose. Irinde kubwira umwana amagambo mabi iruhande rwa nyina umubyara, kuko umwana aha agaciro mama we nk'uko aguha agaciro. Ntabwo usuzugura umugore wawe ariko umwana asuzugura nyina. Umwana yubaha nyina cyane nk'uko akubaha nawe. Irinde rero kumubwira amagambo mabi umwana abyumva, kuko urimo uraroga umutima w'umwana. Uwo mwana azakurana ibisebe umutima, azakura kugaya, azakura akwita amazina atari meza. Baraceceka ariko baba babizi. Abana ntibavuga, arakureba kenshi arabyumva akigendera akajya gukina, ariko bayamaze kumva icyo wakoreye mama we. Imana tubabarire cyane, Imana tubabarire rwose. Ndi gusoza ariko nagira ngo mbabwire ngo ntimukabane mu buzima bw'ihohotera n'ihohoterwa, kuko kutagirira umuntu neza no kumuvutsa uburenganzira bwe. Ntabwo rwose abagore ari uko batagira ubwenge cyangwa se abagabo ari uko batagira ubwenge. Buri muntu afite ubwenge ku kigero Imana yamugeneye. Rero uwo mubana muhe icyubahiro, mu mwanya, shiraho urubuga rwo gusangira ibitekerezo no kuganira. Ingo nyinshi ntibajya baganira rwose, ugasanga umugabo arataha nuko agakora zo mu rugo ugaca akagenda, ariko nta ruhando bubaho, nta platform ya dialogue iba hagati y'abagize umuryango. Kandi hariho uwo twita umutwe. Mu Kinyarwanda bavuga ngo umugabo n'umutwe w'urugo, ngo hanyuma umugore akaba umutima. Umutima w'iki? Umutima wawe. Ko umugore n'umugore wawe akaba ari wubise umutima w'urwo rugo, uwujomba ukawutobagura, wowe wabaho? Ntabwo wabaho, kuko umutima ni urugingo rukomeye ku muntu. Umutwe nawo ni urugingo rukomeye ku muntu. Umutwe rero udaha agaciro umutima, umutwe ntiwarama. Nk'uko umutima udaha agaciro umutwe, nabyo bitarama. Rero iki kiganiro nagira ngo rwose tugerekeje amasengesho, dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana, niba hari aho twitwara nabi, niba hari aho ntitwara neza kumutandukanye wanjye, ku mugore wanjye cyangwa ku mugabo wanjye, Imana ifashe guhinduka uyu munsi, uyu mugoroba wa none uhinduke. Haleluya! Uyu munsi duhindure uko twitwara, duhindure uko tuganira, duhindure uko tubana n'abandi bantu, kugira ngo tuborohere, twandike ibiza ku mitima yabo, aho kubajomba no kubatera ibisebe byinshi bizababuza kujya mu ijuru, kandi mu by'ukuri baramenya Imana. Reka dusenge. Mana data uri mu ijuru, Lord vore de sante na migre de se, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda, ndagushimiye Mana ko wampaye kugera ahangaha ngahagarara uyu mugoroba wa none. Oh Yesu ugira neza, Mana yera yo mu ijuru, ganiriza imitima y'ubwoko bwawe bwakumenye, bukagukunda, bukakubaha, bukagukurikira. Dore bose aho bicaye ahangaha Mwana bateze amatwi kumva amagambo y'impinduka, amagambo ahindura imyitwarire, amagambo ahindura imivugire, amagambo ahindura imigirire yacu, amagambo ahindura imibanire yacu hagati y'abagenzi bacu ndetse n'abana twabyara. Mwami Imana yacu, waremye urugo ururema mu ishusho yawe, waremye umuntu mu ishusho yawe, umubutwari wo gutwara isi, umubwira kuzororoka akayiganza, akahindura uko ashaka. Mwami ndasabira imitima iri aha yose kugira ngo uyigenderere rwose umugoroba. Mwami Imana yacu, ndagushimiye rwose muri iki kiganiro utanze, ndagushimiye ko ubutumwa usohoje, kandi hasigaye gukomeza gukora umurimo mu izina rya Kristo umwana wawe ukunda. Amen. Haleluya. Ndagira ngo ko murumva twavuze n'igisiri kirahari mu kanya. Zona bibivugiye
kubera amagambo tuvuye kumva ko ari amagambo adasanzwe. Iyi seminere si nziza ba? Ni nziza? Tuzongere tumutumira agaruke. Watumvishe bijya twari ko tuganira nijoro, Imana yicira inzira. Twaganiriye nawe nijoro arambwira ngo asanzwe ari umwigisha wigisha abantu muri leta bijya yavuze. Atariko ndi mu kugenda nkumva ko biraje kuba umuhamagaro w'Imana. Atariko sinzi aho nzohera nuko bizogenda. Ndamubwira ngo uzabikore rimwe Imana izicira inzira, ubundi uzisanga wakorera leta wakorera n'Imana kandi byose bizuzuzanya. Ni bande babikunze bakomera Imana amajitera. Haleluya! Haleluya Yesu. Aha muri uyu muhana ngo hari abagabo baza bajerifu. Ugende murekera abagore liberté ku jerifu. Bakayideplasa bakayibikisha abantu badacumba yishimwe izoshira nishira Imana izo bahinde. Kandi nishira nishingano z'umugore gutanga raporo bakaje inama ahavindi. Siko kuri icyakabiri ya magambo avuze ngo ababyeyi benshi bavugira imbere y'abana kwabwira umugore ngo ruyigifu ndabwe ngugira habe ni wanyu ugatuka so ubukwe ugatuka nyuko bukwe wa urema mwabana ikintu kibi cyane. Mureke mbabwira akantu gato yagira tuje mu yindi etape. Ejo bundi nakwije imyaka 40 ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane. Umugore wanje akorera anniversaire hamwe n'abakristo bantunguye bangire surprise. Warangize angurira amakato, angurira umupira, angurira n'ipataro y'ijinisi y'amafaranga menshi. Ngwamare baraza mu rugo turaryoherwa naje ndishima ko bagiriye anniversaire. Amen. Ngomare abana baratirisha igihe nyina yavukiye, ngomare nabo baravuga ngo nyina afite anniversaire. Bihurirana turi mu masengesho y'iminsi 3 tuvuye muri 21 jours. Jewe ndarangara sinamushira kuri status sinamukorera anniversaire. Ngomara abana baraduteranya. Babwira nyina ngo buri yikunda papa ariko wenda gukunda. Mwana no kugushira kuri stati nimba yananiwe gukora anniversaire ngo ndiyo gushona kuri stati. Ngo nta foto nziza mufite nimwe. Abagabo bari hano, abagore bari hano. Mureke umuntu wese abe nyunganizi ya mugenzi we. Amen. Ela sa ali pre. Umuntu wese abe nyunganizi ya mugenzi we. Niba Imana araguje n'umugore mugufi unyugwe nuko niko yabikoze. Niba Imana araguje n'umugore w'amatambi unyugwe nuko niko Imana yabikoze. Niba Imana araguje n'umugore umeze uko n'umugabo umeze uko, ni Imana yabikoze ariko umuntu wese agenda abera inyunganizi mugenzi we kugira ngo agire gute, kugira ngo amukomeze. Izi nyigisho barevera muvugane muzotumire umugabo ngo azagaruke. Ko ndamubona abasaza ngo barambiwe ko no wahaguruka, ko ndamubona. Niba hari Imana yavuze mu buzima bwawe, hagarara ku musozi n'ukuri zubishitsa ipfa kuba iyo yabivuze yorarira kwizera.